Today is day 5 of speaking Serbian for 30 days in a row. Htio sam danas malo da pričam o kako sam ja pokrenuo da učim srpski. Dakle, srpski jeste bio moj maternji jezik, jer ja sam bio rođen i odrastao ovde u Americi. Sa 5 godina moji roditelji su došli do odluke da prestane da govore sa mnom na srpskom kod kuće, jer ja nisam znao ni jednu reč na engleskom. Samo sam sve pričao na srpskom i to jeste meni bio teško kad sam počeo u vrtić i u osnovnu školu ovde u Americi, jer naravno to jeste problem kad živiš ovde u Americi i ne govoriš engleski. Tako da od 5 godina do recimo 17-18 godina slabo sam govorio srpski, odnosno slabo sam razumeo i slabije sam govorio. Nisam ni imao onda samopouzdanje da govorim ili da počinjem da govorim, jer svaki put kao, znaš, teško je bilo. Samo sam znao kao, zdravo, kako si? I onda nakon toga je bio teško. Kad sam napunio 18 godina, nešto se promenilo u meni. To je to za danas. Mislim da ću ovo da nastavim sutra kao drugi deo ovog videa. Tako da ništa, vidimo se. Ćao!